jingpule na kitab o Isaya galanong kabasaw pupra, kadukat ninyo kadukat kandai. Trai nong penim jumpi ubukut ki Israel, uong kumne, ngalong Trai Blei jumpi, ubahikai bapin lebha, baptin lynti pi Haba pia, lada pilasya shkori ki hukum junga, jingsuk jumpi kanjin dalalong kat kawa, bat kahok kasot jumpi kum kido duryaw. Ki kun jumpi kinjin dalabun kat usya, bat kiksiu jumpi lakat kisembo usya, yaga kerteng jumpi an pendam ni pindu lano nakmat junga. Ktien jong Trai. Kasam peningkong kerkot iwe hidu saw pat henrio. Sok uta ubriu ubam ju ngap ya kijing ai buit kiriu bamman. Ubam ju ya shang ha ki lynti ki nong up. Ubam ju ya shang lang bat ki babendriu. Henry usngobha ya ka an Trai. Puson ya ka an jung sngi. Ulongkum uding balatung harut ki putwa. Useiso habadai ka ayong bat kisla jung kim ju tulor. Kat kaba ule ka manbha. Kiriu bamman kim long kumda. Kilongkum ustad bagenting kal naba Trai usumar yiki bahok Henry ya karukom kiriu bamman upenrem. Ko gospel kat kong Matthew kalanong kapakat way kadukot kat henrio hadok kat kandai. Bat ngala benyanujor ya kibriu kajuk menta. Kilongkum ki kena ki basyongkai hayo ki berta way pan. Ngilaput na tem na kabenta jumpi bat pimshem lashat. Ngilarway binyaw Henry pimshem layam. Uyones ulawan lashat ïaid bat wan te baro kia uking kli ka gospel jong Trai.